Yo. Yo. Ayo bandeng itu lebono alon-alon. Mlebu lawanane. Oh la 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 la. Yeay. Oh. Oh. Dumateng para sinoman datang panggung nyuwun dipun kirim wujuding tirta budak alias kopi. Nggih. Saderipun saking Bapak Budi datang panggung nyuwun dipun kirim wujuding kopi. Nggih, matur panuwun. Si wani numpak bandeng tumpakno golek oleh. Bandeng jajane telu no. Asatya dialon papat kapeno de Buriawas. This is Putra Mandala Usanggeni Temboro Cemoro Kandang Support Ihsan Topan 76 Panjaeno pawangi bandeng mudun sing wani numpak bandeng ditumpakno Super Band Remix.
This is Putra Mandala Wisanggeni Temboro Cemoro Efek kopi Kandang no. Support Ihsan Topan 76 Rem Serpai DJ Tuli Square Band Remix Putra Jaya Lumajang Indonesia Loki Nasida Audio LAB Channel Budayawan Lumajang Indonesia. Terima kasih. This is Tuli Square Band Production. Putra Mandala Wisanggeni Temboro Cemoro Kandang Support Ihsan Topan Putra 76 Rem Serpai DJ Tuli Square Band Remix Nggih, bandengan bisa sageto berputar-putar langsung keluar no. Ayo no. Muter langsung metu no alun-alun ya. Kendong telune duduk maneh ya. Masih bersama Putra Jaya ya. Ya la 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 la. Yo. Dan juga persiapan yang ada di belakang. Oke, Putra Jaya, kita lanjut di kesempatan malam hari ini. Awas kembali melebar, kembali dikasih jalan. Iya.